Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mudukurikirana bakunzi ba B-Info News. Munkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri iki kiganiro cacu cyo kumugwenekerezo ryandwi ukwezi no kwa gatanu uno mwaka. Turi mu hari inkuru zazindiye ziriko zirasakara ku mbuga ngurukanabumenyi cyane izo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'imbuga zikomakomeye ku isi zivuga ku bijanye n'urupfu rw'umwe yari asanzwe afungiwe muri gereza canke aho bitwa mw'igororero canke mu gasho ka Mageregere amaze y'imyaka 5 mu gihe yararangije ikiringo ciwe cyo gufungwa. Ku munsi yasohowemwo baza bumva umuntu aritavye Imana. Abenshi byabateye urujijo bavuga ati uyu ninde abikoze inyuma ya Kizito Mihigo. Abenshi bumvise ngo yiyahuye batazi ingene urupfu rwiwe rwagenze n'urujijo ndetse n'umubabaro mwinshi ku banyarwanda batari bake, aho ubona amaposte yibivuga ku bijanye n'uru rupfu rw'uyu professeur yari yafunzwe na leta y'u Rwanda. Tuza kubabwira ico yari yafungiwe ndetse tunababwire n'ico yarari muri make. Rero abantu batari bake b'abanyarwanda ko barerekana reaction idasanzwe y'ububabare ni kurakara ya leta yabo ku bijanye n'uru rupfu rwa Aimable Karasira yashinjije FPR inkotanyi ubwicanyi yakoze muri genocide bavuga ko yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 994. Zino nkuru twakomeje kuzitoza agiye atandukanye kugira ngo dushobore kumenya Aimable Karasira uwo ari we, ndetse twagiye kuba zose tuzegeranya abe navyo tugiye kubabwira ndetse tunabafitiye amwe mu byo byamuranze ndetse tukababwira n'uburyo ashobora kuba yarishwemwo n'ubwo leta y'u Rwanda yo ibikikirizo canke ibivuga mu bundi buryo. Ni inkuru mbi rero ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bose bashaka ubwigenge, aho umwigisha wa kaminuza Aimable Karasira yarafunzwe azira ko yavugiye abahutu babuze ababo muri genocide mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Bihejeje gutangazwa n'umuyobozi w'igereza yuko yahejeje kwitaba Imana canke yapfuye. Aimable Karasira byari vyiteze ko azore kugwa ku munsi w'ejo wa gatanu. Byasa nuko ariko bararangiza ibijanye na dossier yiwe yari yaramaze kuba yezu. Citonderwa kuvugira abahutu babuze ababo mu Rwanda nico umututsi Kizito Mihigo yazize, kandi ni naco umututsi Aimable Karasira azize. Biraboneka neza yuko kano karere kacu karimo impwemo mbi nyinshi ugerageje kuraba nibiriko birakorerwa abanyarwanda. Iyi nkuru rero y'umubabaro, urwego rw'u Rwanda rushinzwe igororero RCS rwatangaje yuko Aimable uzaramba Karasira yitavye Imana uguye mu bitaro bya Nyarugenge mu gihe habura amasaha make ngo asohoke muri gereza. Yitavye Imana bavuga yuko yitavye Imana ngo azize ngo kunywa ngo imiti ngo irengeje igipimo cagenwe n'abaganga, akaba ari imiti yari asanzwe anywa y'ubugwayi ngo bwo mu mutwe yari asanzwe afise. Ibi nibiko biravugwa n'abanyarwanda atari bake, aho uyu Aimable Karasira Prof Niga yari yahejeje igihano cy'umunyororo w'imyaka 3 ku munsi w'ejo yari guca akugwa mu gasho, ariko abenshi bakaza bumva yuko yamaze kwitaba Imana. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu bidasanzwe, ndetse abantu benshi bakomeza gusukamarira hasi bavuga ati eske ibi bintu biko biraba ngaha mu gihugu cy'u Rwanda nibiki biriko biragenda gute, bimeze gute ko turiko turabona impfu nk'izi zigenda zibonekeza ku bwishi. Rero ndababwire mu ncamake uyu Aimable Karasira wari hama cinda bashiramwo video y'ubusobanuro bw'ingene yishwe uno Aimable, mu gihe abantu benshi badari bazi neza yuko ashobora kwica kubera ko ivyo yazira abandi bavyasa nabo yuko bamaze kwica. Aimable Karasira yari umunyarwanda azwi cyane ku mbuga ngurukanabumenyi canke imbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri YouTube, aho yakunda kuvuga ivyerekeye politiki, amateka y'u Rwanda n'ibibazo by'uburenganzira bwa muntu. Yari kandi yarigeze kuba umwarimu muri kaminuza mu mwaka wa 2021. Yarafashwe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda RIB aregwa ivyaha birimwo gukwiragiza ivyumviro vya genocide, guhakana genocide no guteza imvururu biciye ku majambo yashira ku mbuga ngurukanabumenyi. Inyuma yaho Aimable Karasira yaraburaniye mu nkiko zo mu Rwanda nk'uko amakuru aheruka kwiva urwego
ubw'amagereza mu Rwanda rwatangaje ko yapfiriye mu bitaro vya Nyarugenge biri mu gisagara ca Kigali. Ibi nivyo no babwira kuri Aimable Karasira, ariko hari umuhinga amuzi ko vyinshi, niyo mpamvu ndabasaba gukurikira ino video kugira ngo mushobore kumva ico Aimable Karasira ashobora kuba yarishe. Mubane natwe, ndagaruka inyuma y'ano majambo akomeye cyane. Bye bye. Yasohotse imodoka yayihaye ikiboko nta guhagarara, tumwirukaho kurinda tugeze iyo tugera ibunaka. Turebyemo nawe aratubwira ati ntawe timwirebere ntawe urimo, ntiyagira ikindi kintu ababwira. Yabibonaga yuko ibyo metire yabibonaga, nta kintu rero yagombaga kuvuga. Nuko aho yarasize Karasira n'ubundi aho uko yaramusize Karasira uzarama atari bubeho. Yarabizi neza ko uyu mugabo bamaze kumuhotora, kandi nyuma yo kumuhotora nawe azi uko inkotanyi zikora. Ntabwo yagombaga kugira icyo avuga, ntabwo yagombaga kugira icyo abwira bari hanze. Yari bube yibagiwe uko John Ntwari Williams wavuze ngo uko yabonye ngo umurambo wa Kizito ngo ufite ibikomere ngaha n'aha uko byamugendekeye, yari bube byibagiwe se. Muri uko kugongera bumvishe Karasira Aimable agongereye atatse nk'umuntu ugwiriwe na compressor hydraulique. Mu kanya gato ambulance yahisiza nk'umurabyo, iraza neza byo ntibabashe kumenya ngo ninde unyuza aho hantu. Ariko ubundi ukuri nuko inkuru irazwi hose ko Karasira yakubiswe, ndetse mu kumukuraho ngaho ari uko bari babonye ko ashize mu mwuka. Baraje bamwirukankane kwa muganga. Iyi nkuru nyiganiriyeho muri aka gatondo rwose, baretse turebe Imana nimfasha inyomozi Karasira naboneka naza akaba ari muzima ntacyo yabaye, ndahita mbihera Imana icyubahiro, nta nubwo ndi bugire ikimwaro cy'uko navuze iyo nkuru gutya. Ibyishimo turi bube dufite biraba biruta ikimwaro nagira. Ndabuzuje inshuti mukunzi wakoze subscribe mu Isa TV. Ndagarutse muri iki gitondo ku nkuru y'akababaro ya Uzarama Karasira, Uzaramba cyase ni Uzarama Karasira Aimable. Ashobora kuba noneho kuri iyi nshuro atarusimbutse nk'uko izina rye ribivuga ko Azarama, nubwo tutangana ariko ntabwo kuri iriya myaka wambwira ngo yarakuze ku buryo yakabaye apfa. Ibyo nimbivuga ushobora kugira ngo ni ibihuha, ni ibikabya nkuru. Birasaba ngo twinjirane mu kiganiro neza, ariko ukuri ni iki? Maze kwegeranya neza amakuru y'abavandimwe, ndetse hano muri iki kiganiro kuri description y'iyi video nkushyiriyeho link, nawe uyikandeho irahita ikujyana kwa Mwizerwa ukuriganza, niba ari ukuritsinda niba ari ukuriganza, ariko wowe kandaho gusa, aho ugeraho naho ngaho nabyitondeye neza, ndeba ko ari icyo kiganiro nkushyiriye muri link, nkushyiriye muri description ngo ukandeho bikugeze aho ngaho. Icyo kintu ndi kugira ngo mwumve neza uburemere bw'iki kintu, kandi ni umugambi wateguwe neza, kandi ntubifate minenewe, kubera yuko no ku bwa Kizito hari abantu ibi bintu batumvaga yuko byashoboka. no kuvuga ngo hari abantu babumva ko bitashoboka. No ugomba kumenya ko na Gasakure uramuzi. Gasakure yahoze ari umuganga uvura Paul Kagame. Uko byamugendekeye umuvandimwe yansharinze inkuru ye neza. Rero ngewe muri aka gatondo ndagusabye yandikisha hanyuma kandi live kuri iki kiganiro cya ibyo nabyihorera, ubundi ibyo tuzabivugana ubutaha, kuko iyi ni inkuru ikomeye itarimo ibya kanda like, ibyagira ibi nibi. Kubera iki rero?
ndagira ngo turebere hamwe. Ikiganiro ni kirekire kandi batanze amakuru akomeye, ngira ngo nabo niba bari kunyumva bakwiye rwose kumenya yuko niba barusimbutse uwo bagerageje gukiza hari ahantu, kuko bahageze saa 12 bari bahageze abahungu. ngira ngo nkubwire ko bitari ukuzinuka gusa, ahubwo umugambi w'aba bantu, ndavuga w'izi nkotanyi, Karasira Aimable n'ubundi bagombaga kumutwara. Kubera iki rero? Duhereye ku munyamategeko we, nako tureke guhera ku munyamategeko we. Umuntu igihe yagombaga gusohokeraho, wenda ntaho banditse isaha ngo bavuge ngo yagombaga gusohoka isaha y'isaa 4, none niba zigeze adasohotse ngo turatangira kubyibaza ngo bigenze bite. Ariko igihe kirazwi, saa 12 na saa 12, ndetse saa 12 izo bagomba ubundi kuhagera sangahe? Isaha ya saa 2 n'igice gutyo, ku muntu uri bufungurwe guhera hagati ya saa 3 no kugera saa 11 z'umugoroba, saa 3 z'mu gitondo, saa 11 z'umugoroba, hagati aho. Ariko byari nibyo kuvuga ati ngo aho kugira nyererwe missing ndaharara. Abahungu saa 12 bari bamaze kuhagera. Hanyuma byagenze bite? Bamurindagiza mu kuvugana. Karasira Aimable, aba bahungu yaba cyase aba bagabo, mumbabarire niba mvuze abo bahungu, wenda hari ukuntu naba mbavuze nabi, mumbabarire nabi, akajambo rwose gakunda kumpamo, mumbabarire. Ariko aba bagabo bari bamusuye, harimo uyu Mwizerwa na n'uwo ari kwita Eric. Ntabwo bazi uko inkotanyi zikora. Ariko Karasira we yababwiye ati ariko mwebwe ntabwo muzi uko zikora. Ngende ubundi nkimara kubibona uko batangiye guhera kare, nese mbona yuko ntagitashye. Mwebwe mugende mutangaze yuko ntari gutashye. Urumva, kuko arazizi ubuhamya simbusubiramo yagiye gutanga. Hanyuma ibyo ushobora kugira ngo ni bya bindi bamufabrikiye, ngo umushobora kugira ngo ibyo wenda ngo mbese gutyo. Kandi nanjye nzizi, kandi n'abandi bazizi zikora zite. Dufite ingero mpaye ba Kizito, mpaye uwitwa Gasakure. Urumva, ngewe aba bahungu rwose, niba waba ufite na nimero ye wamusharinga iki kiganiro akakireba, wababwira uti kwanga inkotanyi mu minsi 2-3 ishobora kutaba 3 neza nk'uko mbivuze, ariko ziraje zirabatwara urusorongo, kubera ko umuntu mwagerageje kurokora naramuka abayeho. Turaje turabirebera hamwe, kuko naramuka abayeho akarusimbuka urwo bari bamupangiye, bivuze ngo ni mwebwe muri bujyaho muri uwo mwanya yakabaye arimo. Niba ari mumva, ni mwebwe bajyanyemo, barabatwara urusorongo. Birasaba ngo bibaye byiza, sizi kuntu abanyapolitike mukora politiki yanyu. Ariko ahangaha twebwe nk'abantu basanzwe, ngewe nk'umwami w'Igisaka, ni uguhita mbura rwose. Nuko nguko. Hanyuma naye nkubwiye naba rusimbutse nabwo, kandi nakubwiye ngo rest in peace. Ataruka aricyo mwifuriza, atari nuko koko mubonye koko byabaye confirmé, ahubwo kubera iki aba bahungu n'abandi bantu bari baraho ngaho. Hari
dore nk'umuhungu uva hirya mu cyahafi, ni ukuvuga ngo we amakuru yakomeje no kuyakurikira, ni ukuvuga ngo ntabwo ari muri iyi kuru ya Mwizerwa n'uyu Eric, oya, ni ukuvuga ngo n'uwundi muntu nzi neza wari uri hariya hantu, amakuru yayakurikiye. Ibyo bavuga ngo ni ibihuha, ngo bagiye kumva bumva Karasira arabongereye. Mwizerwa kubitangaza kuriya ni mu rwego rwo kwirinda yuko baza kumufagitirira ngo yakwirakwije ibihuha, ngo ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko uko niko kuri. Icyo tutaramenya, yapfuye cyane yapfuye, bashobora kuba batwaye umurambo cyangwa bakamugezayo agapfirayo. Muri uko kugongera bumvishe Karasira Aimable agongereye, atatse nk'umuntu ugwiriwe na compressor hydraulique. Mu kanya gato ambulance yahisiza nk'umurabyo, iraza neza byo ntibabashe kumenya ngo ninde unyuze aho hantu. Uyu mugabo mu gutangaza ni ukwirinda ngo batanca urwaho, batabona aho bampera basanzwe bamiga. Ariko ubundi ukuri ni uko inkuru irazwi hose ko Karasira yakubiswe, ndetse mu kumukura aho ngaho ari uko bari babonye ko ashize mu mwuka, baraje bamwirukankane kwa muganga. Iyi nkuru nyiganiriyeho muri aka gatondo rwose, baretse turebe Imana nimfashe inyomozi Karasira aboneke, naboneka naza akaba ari muzima ntacyo yabaye, ndahita mbihera Imana icyubahiro, nta nubwo ndi bugire ikimwaro cy'uko navuze iyo nkuru gutya. Ibyishimo nibyo biriwe biruta akababaro twumva dufite. Ukuri ni iki rero? Ni ukuhe? Njyewe ndabizi neza ko nzapfa, igihe cy'Imana nikigera nzapfa, Imana yagera. Ariko uyu musore we, ndavuga Mwizerwa na bagenzi be, mwakoze neza akazi kanyu, ariko mbagiriye inama ariko wowe uri umunyapolitike, sinzi ubwo mubikemuye mu buryo bwa gipolitisiye, sinzi uko mubigenza, ariko njyewe mu mwanya, kuko iyi ni ikintu gikomeye. Karasira ntabwo yagombaga kurenza uyu munsi. Hanyuma ntabwo ndongera kugira andi makuru, turakomeza dukurikirane Karasira, reka turebe, wabona ari inzozi, wabona turota turi kurazirana, reka turebe, wabona mu kanya mu masaa 5 saa 4 atubwiye ati Karasira tukamubona rwose. Genda ahita amereza Imana icyubahiro, ariko ntibibire bikuyeho uyu mugambi wo kumuhitana. Araba yarusimbutse n'ibya bindi bavuga ngo Imana niyo igize umunsi, niba bo bashobora kuba bapanze uyu munsi tariki 6 ejo nyene hashize, ariko Imana ikaba yavuze ko ari 7 cyangwa se ari 7 z'umwaka utacyaza izindi tariki runaka. Imana niyo igena ati biraba gutya, niyishyiraho, ntabwo ari abana b'abantu. Rero kuhava hariya, ubwo turibaza yapfuye si yapfuye, gusa ikiriho nuko neza bari barangije kumupangira. Karazira kwibwirira ati njyewe ntabwo bashaka ko ngenda, njye ndetse ndumva afite n'ubwoba. Ntabwo rimwe wigeze no gukora impanuka, uwo sanzwe abazi, nta gihe waba warakoze impanuka
mbereho nk'amasegonda 5 ukumva neza urupfu rwaje mu maso yawe. 5 yagera ugahita pa. Njye nkubwira ibi ni ibintu byambayeho. Uyu muntu mubona gutyo uyu ni impanuka. Urumva iyo ni experience nzi hafi yo gupfa, mbese hafi y'urupfu, agahe kabanziriza nk'aka kandi dede ngo bajya bamusuriraho mbere y'uko asinzira. Ntabwo ari soba, avuga ngo ibitotsi byamutwaye, ariko rero nta nubwo yatwawe. Kagahe kari hagati aho, nanjye rero ako gaho kari hagati y'ubuzima n'urupfu, ako gahe ndakazi, ndagasobanukiwe neza. Yuko urabanza ukamera nk'uwanabimenyeshejwe, ubundi ukabimenyeshwa, kaba ari ayo masegonda 3, yaba ari umunota wose uri gukirana narwo. Ariko byumva Karasira yabanje aravuga ngo arumva afite ubwoba, ngo ntagaze ikintu kigiye kumubaho. Urumva